Just amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti ibakunzi ba Ego Ostamina Atifi. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira muri Ukraine. Ingabo za Ukraine zirimo gukiza amagara yazo mu gihe otani yitegura kurasana no mu Rusiya. Ingabo za Ukraine nta kabuza zo zirimo kugerageza kwirwanaho. Mu gitondo cyo kuwa gatandatu nibwo Zelensky yatangaje ko ingabo za Ukraine ziri gukiza ubuzima bwazo mu gice cya Donbass no mu mujyi wa Kharkiv nyuma y'ibyumweru bibiri zari zimaze zirwana intambara yari yarabuzwemo. Just amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti ibakunzi ba Ego Stamina Atifi. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira muri Ukraine. Ingabo za Ukraine zirimo gukiza amagara yazo mu gihe otani yitegura kurasana n'Uburusiya. Mu gitondo cyo kuwa gatandatu nibwo Zelensky yatangaje ko ingabo za Ukraine ziri gukiza ubuzima bwazo mu gice cya Donbass no mu mujyi wa Kharkiv nyuma y'ibyumweru bibiri zari zimaze zirwana intambara yari yaravuzwe ko ikomeye cyane. Iby'intsinzi y'urugamba mu burasirazuba bwa Ukraine ku ruhande rwa Rusiya byanemejwe n'ikigo cyiga ibijyanye n'intambara IOW kivuga ko ingabo z'Uburusiya zigaruriye ibirindiro bikomeye cyane muri Donetsk na Luhansk. Umuryango otani uhuriwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika US n'Uburayi wari wahaye Ukraine intwaro zikomeye, ariko ntibyabuza Uburusiya kwigarurira amajyepfo n'uburasirazuba bya Ukraine mu gihe Uburusiya busa naho burimo gusoza icyiciro cya kabiri cy'intambara bwise ibikorwa bya gisirikare muri Ukraine. Uruhande otani cyangwa se NATO n'inshuti zayo bahuriye mu Budage ari ibihugu 40 muri iki cyumweru bafata ingamba nshya. Ibi byatumye Perezida Putin w'Uburusiya atanga imbuzi ku nshuro ya kabiri ko uzamwitambika wese yaba Amerika n'Uburayi cyangwa undi azakubitwa n'umurabyo wihuse hakoreshejwe intwaro batigeze babona. Kuri uyu wa gatanu Ubwongereza bwahise bushyira ingabo 8,000 ku mupaka Uburayi bugabaniraho n'Uburusiya, zikaba zarasanzeyo ingenzi zazo zikomoka mu bihugu bigize otani n'inshuti zayo. Truss yakomeje agira ati tugiye gusunikira kure kandi twihuse ingabo z'Uburusiya zikava muri Ukraine yose, mu gihe Ubwongereza bumaze gutangaza ibihumbi byinshi by'ingabo burimo kurundaniriza ku mupaka Uburusiya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zitangaza ko intambara ibera muri Ukraine zizayitangaho amadolari asaga miliyari 33, harimo 20 yagenewe ibikoresho bya gisirikare. Otani n'Uburusiya byemeranwa ko mu gihe umusirikare ku ruhande rumwe yarasana n'uwo ku rundi bahita bakoma imbarutso y'intambara ya gatatu y'isi, kuko habaho gukoresha ibitwaro bya kirimbuzi. Hasta la vista.